Večeras opština Vračar organizuje jedno lepo predavanje. Pošto smo se pridružili manifestaciji Dani evropske baštine koju organizuje Sekretarijat za kulturu grada Beograda, mi dajemo svoj doprinos ovim predavanjem koje će održati gospodin Radovan Filipović, inače on je direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Predavanje je jako zanimljivo, bavi se vinarstvom i vinogradarstvom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i više će zapravo o tome govoriti gospodin Filipović. Opština Vračar koja se bavi, u principu trudi se da prati savremene tokove života, ali i mi ne želimo da zaboravimo našu tradiciju, jer smatramo da je trebamo preneti na mlade i prosto ovim dajemo doprinos ovoj manifestaciji.